tejondanye ikiganiro cya none cyanzikiriye mu mvaho nshya mu nkuru ifite umutwe ugira uti u Rwanda ntiruzabuza abanyekongo gutaha kuko bazahitamo, niko Perezida Paul Kagame avuga. Ni inkuru yagarutsweho kandi n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Jeune Afrique, 20 minutes, Akadomo FR, The New Times, The East African, Kigali Today, TV5 Monde ndetse n'ibindi aho byandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho mu ijambo risoza umwaka 2022 yagejeje ku banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda, hagaragaza uburyarya bukomeje kuranga umuryango mpuzamahanga mu gushaka umuturambye w'ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko ibibazo by'impunzi z'abanyekongo bimwe uburenganzira bw'ubwenegihugu muri gakondo yabo ari kimwe mu bigize intandaro z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu bubarirwamo imitwe yitwaje intwaro irenga 120. Yagize ati u Rwanda ntiruzemera kwikorera umutwaro w'inshingano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dufite imitwaro ihagije twikoreye kandi tuzayikorera neza uko dushoboye. Hakwiye gushyirwaho uburyo bufasha impunzi z'abanyekongo gutahuka mu mahoro no mu cyubahiro. Uko byamera kose u Rwanda ntiruzababuza gutaha iwabo mu buryo bwose bazahitamo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruri mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba byakiriye ibihumbi amagana by'abanyekongo mu myaka ishize, aho kuri ubu rucumbikiye abarenga 70,000 ndetse abahunga bakaba badahwema kwisukiranya mu gihugu cy'u Rwanda. Akagira atari ku muryango mpuzamahanga wigira nk'aho aba bantu batabaho cyangwa se utazi icyabateye guhunga mbere na mbere. Bisa nk'aho gahunda bafite ari ukubareka bakaguma mu Rwanda iteka ryose, ariko ibyo bitera umwete ikinyuma cy'uko izo mpunzi ari abanyarwanda n'ubundi bagombaga kwirukanwa mu gihugu cy'abandi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje avuga ko iki ari ikibazo mpuzamahanga ndetse gisaba igisubizo mpuzamahanga kuko ibibazo bya politiki bitakemutse bituma imitwe yitwaje intwaro ikomeza kuvuka, ari nayo ntandaro y'imvugo z'urwango. Yanagaragaje ko ahari ubushake bwa politiki ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo gishobora kubonerwa umuti urambye. Atanga urugero rwa guverinoma y'u Burundi ikomeje gushyira imbaraga mu kwizeza abaturage b'icyo gihugu bahungiye mu Rwanda ko umutekano wabo wizewe igihe bazaba batahutse. Yanagaragaje ko mu byo leta y'u Burundi yakoze kandi bigatanga umusaruro, aho abenshi bamaze gutahuka hari ugusura inkambi z'impunzi zabakiriye mu Rwanda. Aha niho yagize ati iki nicyo kintu cy'ingenzi cyo gukora kubera ko bigaragaza ko iki kibazo gishobora gukemurwa mu gihe habonetse ubushake bwa politike. Nashakaga gusobanuriza ingingo mu buryo bwimbitse kugira ngo twe nk'abanyarwanda twumve uko ibintu bihagaze ndetse n'abafatanyabikorwa cyangwa se inshuti zacu bamenye aho duhagaze. Perezida Kagame yamaganya abiyita impuguke za politiki kuri Afurika ndetse n'abategura politiki aho baba baturuka hose bakomeje gutiza umurindi ibinyoma bagateza urujijo ku Rwanda no kuri aka karere kose. Yijeje abanyarwanda ko nta gushidikanya ko u Rwanda ruzakomeza kugira amahoro n'umutekano mu mwaka 2023. Anagaragaza icyizere cy'uko imyanzuro y'ibyavuye mu biganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda ishobora kugira uruhare mu gukemura ibibazo shingiro by'urunturuntu rwavutse hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Aksavera tukiri muri uwo mujyo mu gitangazamakuru igihe bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamagangiye ubufatanye bw'ingabo za Kongo FARDC na FDLR maze zishyigikira imyanzuro ya Rwanda aha ni muri Angola. Iyi nayo ni inkuru ikomeza ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye ubufatanye bw'igisirikare cya Kongo Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR, isaba ko umutwe M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ihagarika imirwano nk'uko byemejwe n'inama ya Rwanda. Ni itangazo iki gihugu cyasohoye ku wa gatatu w'iki cyumweru nyuma y'iminsi mike yasohoye raporo y'impuguke za Loni ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ibintu bitandukanye bikomeje gutuma umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu ukomeza kuba muke, birimo imikoranire hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, imvugo z'urwango zibasiye abanyekongo bavuga Ikinyarwanda muri icyo gihugu n'ibindi. Mu bihe bitandukanye kandi raporo yagaragaje ko inyeshyamba za FDLR zagiye zirwana ku ruhande rwa FARDC mu ntambara iri kurwana na M23. FDLR kandi ngo ifatanyije na FARDC bateye ibisasu mu Rwanda mu bihe bitandukanye muri 2022 bikomeretsa abaturage byangiza byinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikamagana ubufatanye ndetse zigasaba imitwe yitwaje intwaro yose hariya mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa kuzishyira hasi. Mu itangazo ryazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize ziti kwamaganya ubufatanye bw'ingabo za Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR nk'uko bigaragazwa na raporo. Twamaganye kandi twivuye inyuma ibitero by'imitwe yitwaje intwaro igabwa ku ngabo za Loni MONUSCO ndetse n'ibikorwa by'iyicarubozo, gufata ku ngufu n'ibitero byibasira abasivile bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro byatumye benshi bahunga. Aksavera ibyo tubireke ku rubuga rwa RB.CU.rw bati u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kugendera ku mategeko. Byahishuwe n'icyegeranyo cyakozwe n'umushinga mpuzamahanga ku butabera Rule of Law Index 2022
2022 cyagaragaje ko u Rwanda ruri ku mwanya wa mbere muri Afurika no mu karere ruherereyemo ndetse no ku mwanya wa 42 ku isi nk'igihugu kigendera ku mategeko. Bimwe mu byaruhesheje uyu mwanya u Rwanda birimo kuba ari igihugu gifite ubuyobozi butihanganira ruswa, gikorera mu mucyo, cyubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, giharanira umutekano no kugendera ku mategeko. Jean Daniel, ni ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 140 byo hirya no hino ku isi, habazwa abantu barenga 150 harimo n'abanyamategeko. Uretse u Rwanda rwandikiye ibindi bihugu byose byo muri Afurika no mu karere ruherereyemo, ibihugu byo kuri uyu mugabane wa Afurika byaje hafi birimo ibihe Xavera, birimo ibirwa bya Maurice biri ku mwanya 45, Namibia ku mwanya 46 na Ghana ku mwanya 58 ku isi. Aho ni ku isi. Mu bihugu biza ku isonga muri iki cyegeranyo kizwi nka Rule of Law Index 2022 birimo Denmark, Norvege ndetse na Finland. Twerekeza amaso mu bitangazamakuru bya African News na Yahoo Actualité aho bigira biti: Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Sostene Munyemana azaburanishwa mu mpera z'uyu mwaka 2023. Ibi bitangazamakuru byandika mu nkuru yabyo ko uyu Sostene Munyemana wari umuganga i Butare mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi, bakaba aba mu gihugu cy'Ubufaransa. Urubanza rwe ruzatangira tariki 13 mu kwezi kwa 11 kugeza tariki 22 Ukuboza uyu mwaka wa 2023. Azaburanishwa n'urukiko rwa rubanda rwaho i Paris ku byaha bya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Uru rubanza ruzarubaye rwa gatandatu ruburanishirijwe mu Bufaransa ku byaha bya Jenoside yakorewe abatutsi Jean Daniel, ndetse rukaba muzimaze igihe kirekire kubera ko Sostene Munyemana yarezwe tariki 18 Ukwakira 1995, yatangiye kubazwa kuri ibyo byaha ashinjwa muri 2011, ndetse iperereza kuri ibyo byaha aregwa ryarangiye muri 2018. Umucamanza ategetse ko atangira kuburanishwa, biza no gushimangirwa mu bujurire muri 2021. Urukiko rusesa imanza narwo rwabishimangiye gutyo mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2022 ko agomba gutangira kuburanishwa. W'abana batatu kuva muri 2000 yari umuganga w'abagore mu bitaro bya Villeneuve-sur-Lot biherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubufaransa. Ibitangazamakuru African News na Yahoo Actualité bikanzura inkuru yabyo byibutsa ko uretse uyu Sostene Munyemana aho mu Bufaransa hategerejwe n'urundi rubanza rw'umunyarwanda witwa Philippe Hategekimana wise Philippe Maniye, nyuma yo guhabwa ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Akaba yari umujandarume mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Wazatangira kuburanishwa kuva tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu kugeza tariki 30 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2023. Kuva ejo kwa gatanu kandi Jean Daniel, mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda byiganjemo ibyandikirwa kuri murandasi, haracicikanamo inkuru y'uko Perezida Paul Kagame yagize Dr Kalinda François Xavier, umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Itangazo ryanyuze kuri Twitter y'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rikaba rigira riti: Nshingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 80 kwa gatandatu Mutarama 2023, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize Dr François Xavier Kalinda senateri muri Sena y'u Rwanda. Dr Kalinda agiye muri uwo mwanya wa senateri nyuma yo kwegura ko ari perezida wa Sena Dr Yamuremye Agustini ku tariki ya 8 mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, wavuze ko yeguye ku mpamvu z'uburwayi. Dr Kalinda kandi yari mu Banyarwanda 9 baheruka gusoza manda yabo nk'abadepite bari bahagarariye u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EALA. Xavera, ibyanditswe ku Rwanda reka tubyanzurire kuri iyi nkuru yo mu gihe igaruka ku bintu 10 u Rwanda ruhanze amaso muri uyu mwaka wa 2023. Jean Daniel wanditse iyi nkuru yandika avuga yuko mu gihe umwaka wa 2023 kiri mu ntangiro zawo, hari byinshi biwitezwemo bifite icyo bivuze gikomeye ku buzima bw'u Rwanda, ku buryo ngo umusaruro uzayivamo utegerejwe na benshi. Hari n'ingingo zavuzwe cyane mu mwaka ushize ku buryo ngo igisubizo cyazo kitezwe muri uyu mwaka mushya wa 2023. Icya mbere kitezwe muri uyu mwaka wa 2023, umwanditsi yandika ko mu ngingo 10 zihanzwe amaso harimo icyerekezo cya COVID-19, aho benshi bamaze gusezerera udupfukamunwa. Ibirori byose ubu bikaba bifunguye. Cyakora ngo COVID-19 iracyahari kuko mu cyumweru gishize yishe umugore w'imyaka 58 y'amavuko mu Rwanda. Mu bihugu nk'Ubushinwa kandi ari naho cyaturutse mu mpera za 2019 Jean Daniel kigasakara ku isi yose. Iki cyorezo cya COVID-19 cyongeye kuhazamuka, byateye impungenge ibihugu bimwe byamaze no gushyiraho ingamba ku bagenzi bose babyinjiramo bavuye mu Bushinwa. Ingingo ya 2
kabiri igihe kivuga ko ihanzwe amaso muri uyu mwaka wa 2023 ni amatora y'abadepite bashya bategerejweho guhagararira abaturage kandi bagatora amategeko ababereye ajyanye n'ay'igihugu kigana. Ni urugendo rutegerejwe na benshi, baba abakandida bigenga cyangwa se amashyaka yifuza kuzamura umubare w'abayahagarariye mu nteko ishinga amategeko. Ingingo ya gatatu ni intambara y'Uburusiya na Ukraine. Nubwo ntawe ubona neza aho iyi ntambara igana kubera ko abanyaburayi na Amerika bakajije umurego mu gufasha Ukraine, Uburusiya nabwo bugakaza umurego mu gutera za misile ku bikorwa remezo by'ingenzi muri Ukraine. Iyi ntambara n'ingaruka zayo ngo birarambiranye kubera ko yatangiye tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize, benshi bibwira ko mezi make izabirangiye Ukraine ifashwe cyangwa se Putin atsinzwe, ariko mu kwezi gutaha umwaka uzaba wihiritse. Indi ngingo ni izamuka ry'ibiciro. Yego, bari ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda iheruka kwerekana ko mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize izamuka ry'ibiciro ryageze kuri 21.7% ndetse iby'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byo byiyongeraho 45.4%. Ubu rero abantu bakaba hanze amaso 2023 niba byazagabanuka kubera ko byitezwe ko bitewe n'imiterere y'ikirere gishobora kuba cyiza ku buhinzi, icyizere ku imanuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli no kubasha guhangana neza n'ingaruka z'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Muri uyu mwaka izamuka ry'ibiciro ngo rishobora kudohoka. Icya gatanu, Xavera, amatora yo muri Kongo ndayo ahanzwe amaso ndetse ikaba nimwe mu ngingo zishyushye cyane mu karere, aho abanyapolitiki barimo Moise Katumbi, Martin Fayulu n'abandi bahagurukiye guhangana na Felix Tshisekedi ushaka manda ya kabiri mu gihe amatora azaba ku itariki 20 mu kwezi kwa 12 ni mu mpera z'uyu mwaka. Ni amatora yatangiye kuvugwa mu gihe mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo hari umutekano muke, aho ingabo za leta FARDC zihanganye n'umutwe wa M23, umutwe guverinoma y'icyo gihugu uvuga yuko ufashwa n'u Rwanda, ariko u Rwanda narwo rukabyamaganira kure. Ingingo ya gatandatu, Xavera, ni imikoranire ya FARDC na FDLR n'intambara ya M23. Guverinoma y'u Rwanda imaze iminsi igaragaza ko FARDC irimo gukorana na FDLR, umutwe washinzwe na bamwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubu bufatanye kimwe n'ingaruka z'intambara ya M23 ni bimwe mu bibazo bihanzwe amaso muri uyu mwaka wa 2023, ndetse Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu birori byo gusoza umwaka yavuze ko bene ibibazo birimo kuvugutirwa umuti kandi w'ikinyarwanda. Indi ngingo ihanzwe amaso muri uyu mwaka wa 2023 ari nayo ya karindwi ni impunzi z'abarundi n'abanyekongo bari mu Rwanda. Kugeza mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize u Rwanda rwabaruraga impunzi zigera ku bihumbi 127,369, aho 60.43% zari abanyekongo mu gihe 39.15% zari abarundi. Mu gihe leta y'u Burundi yatangiye gushishikariza abarundi bahungiye mu Rwanda gutahuka mu gihugu cyabo, abakongomani bahungiye mu Rwanda bo barasaba umuryango mpuzamahanga kubafasha nabo bagatahuka iwabo kubera ko ngo barambiwe ubuhunzi. Indi ngingo ari nayo ya 8 ni uruganda rw'inkingo mu Rwanda. Iyi nayo ihanzwe amaso ngo muri uyu mwaka uruganda rwa BioNTech rwo mu Budage mu kwezi gushize rwatangaje ko kontineri 6 zizaba zigize igice kimwe cy'uruganda rw'inkingo mu Rwanda zamaze gukorwa, zisuzumwa n'inzobere ndetse byitezwe ko zizagera i Kigali mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2023. Ni uruganda rwagenewe ubutaka bwa metero kare 30,000 mu cyanya cy'ingandi Masoro, mu buryo bw'ibanze rukazaba rugizwe n'inyubako ebyiri zigizwe na kontineri ziteranyije jondanye. Imasoro ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Dusimbukire ku ngingo ya 9 ivuga ko amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza nayo yitezweho cyane. Ahanzwe amaso cyane muri Mata 2022 nibwo u Rwanda rwasinye amasezerano n'Ubwongereza, murabyibuka, rwemera kwakira abimukira binjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko, rwemera kubakira mu gihe ubusabe bwabo bugisuzumwa, ariko Ubwongereza bukabatungira hano mu Rwanda. Ingingo ya 10 ari no ya nyuma Xavera ni inama n'ibirori bitegerezanyijwe amatsiko. Uwanditse iyi nkuru akavuga ko uyu mwaka utegerejwemo inama nyinshi zikomeye zizabera mu Rwanda, kimwe n'ibikorwa by'imyidagaduro bizahuza abantu benshi. Muri ibyo umwanditsi w'inkuru akagaruka kuri Tour du Rwanda, iri ni isiganwa ry'amagare riteganijwe kuva tariki ya 19 kugeza kuri 26 mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Inteko rusange ya 73 y'ikirango ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA izaba tariki 16 mu kwezi kwa gatatu muri Kigali Convention Center. Hakaba kandi inama mpuzamahanga ihuza abayobora ibibuga by'indege n'ihuriro mpuzamahanga ry'Abangirikane rizaba tariki 17 kugeza 21 z'ukwezi kwa kane. Hari kandi irushanwa rya basket rizwi nka BAL rizaba hagati ya tariki 15 kugeza 31 mu kwezi kwa gatanu, rikabera muri BK Arena ni mu mujyi wa Kigali. Hakaba Iron Man 2023 izabera i Rubavu, Giants of Africa Festival kwita izina 2023, Mobile World Congress Africa 2023, World Medical Association n'ibindi umuntu ataronda ngo bimareyo Xavera. Ngibyo rero ibintu 10 ngo u Rwanda ruhanze amaso muri uyu mwaka wa 2023 nkuko byagarutsweho n'umwanditsi w'igitangazamakuru Igihe.
nyine muri uyu mwaka wa 2023. Reka twerekeze amaso hanze y'u Rwanda, turahera kuri iyi nkuru ivuga ko Pele adateze kuzibagirana kubera ko hari abana barenga 700 muri Peru ari muri Amerika y'Amajyepfo bavutse bakamwitirirwa mu mwaka ushize wa 2022. Muri uwo mwaka tariki 29 mu kwezi kwa 12 nibwo umunyabrazil w'umwirabura Pele, umunyabigwi w'ibihe byose, yitabye Imana ku myaka 82 y'amavuko. Naruhukire mu mahoro. Iyi nkuru yo muri Africa News igatangira ivuga yuko isi y'umupira w'amaguru yabuze umwami Pele, ariko izina ry'uyu mukinnyi w'icyamamare rikazakomeza kubaho kubera abana b'Abanyaperu bavutse mu mwaka ushize bakitwa amazina ye. Hakurikijwe urutonde rwasohowe n'igitabo cy'igihugu cya Peru kirangamimerere mu mpera za 2022, aho muri Peru handitswe abana bose hamwe 738 biswe amazina ya Pele, Rey Pele, no kuvuga umwami Pele, Edson Arantes cyangwa se Edson Arantes do Nascimento, amazina nyakuri y'iki gihanganye cyegukanye ibikombe bitatu by'isi mu mupira w'amaguru, icyo mu 1958, icyo mu 1962 n'icyo mu 1970, byose nyine ari ibya Brazil. Yarinze apfa nta uramwigerera kuri ako gahigo k'isi muri ruhago. N'ubu tuvugana, uretse izina Pele, hari n'abana b'abakobwa 551 Jean Daniel babatijwe umwamikazi Elizabeth cyangwa se Elizabeth wa kabiri kubera amazina y'umwamikazi w'Ubwongereza watanze mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Yari afite imyaka 96 y'amavuko, harimo 70 yamaze ku ngoma. Aho muri Peru kandi izina riza imbere mu kwitwa abana benshi mu mwaka ushize ni ry'umusitari w'umunyaportugal Ronaldo cyangwa se Cristiano Ronaldo. Umwaka ushize habarwa abana 31,583 bahawe ayo mazina y'uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru watangiranye uyu mwaka wa 2023 n'ikipe nshya ya Al Nassr yo muri Arabia Saudite hano ku mugabane wa Aziya mu gice cyo mu burasirazuba bwo hagati. Mukeba we Lionel Messi hazi inyuma cyane mu kugira abana bamwitirirwa aho muri Peru, nubwo ari we wegukanye igikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka ushize 2022 muri Qatar. Abana bo muri Peru bavutse bakitwa Leo Messi cyangwa se Messi 371, ni mu gihe umusitari w'Umufaransa Mbappe cyangwa se Kylian Mbappe we yitiriwe abana 229. Muri sinema cyangwa se mu mafilimi abana 733 bo muri Peru bavutse mu mwaka ushize biswe Maverick, umukinnyi wo muri filimi Top Gun yasohotse mu mwaka ushize nyine wa 2022, ikaba yarakinwe na Tom Cruise. Ku bagore abana 1787 biswe amazina ya Shakira, muririmbyikazi ukomoka muri Colombia. Colombia nacyo ni igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo. Aho muri Peru kandi hari umwana wiswe Elon Musk, uyu ni umuherwe w'umunyamerika ukomoka muri Afrika y'Epfo, akaba ari we nyir'urubuga nkoranyambaga rwa Twitter, yiguriye ku giti cye miliyari 44 z'amadolari y'Amerika mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Hari n'undi mwana ababyeyi be bahisemo kwita Qatar, izina ry'igihugu cyabereyemo igikombe cy'isi cyo mu mwaka ushize wa 2022. Xavera hari umunyarwanda yagize ati zirema kwinshi, unati bita kwinshi. Bita kwinshi, aha, ariko Jean Daniel yuko hari n'undi wavuze ngo izina nirikujije kandi naryo muntu. Yego, iyi nkuru gasoza yibutsa ko kwa kabiri iki cyumweru haribwo uyu mwami wa ruhago yashyinguwe, turavuga Pele, yashyinguwe muri stade ya Club Santos FC, yakiniye igihe kirekire uhereye mu 1956 kugeza ryari Jean Daniel kugeza 1974. Uretse Pele, muri iki cyumweru kandi ni Vatican kwa Papa ari mu gihugu cy'Ubutaliyani bashyinguye wahoze ari Papa Benedict wa 16 witabye Imana tariki 31 mu kwezi kwa 12 umwaka ushize afite imyaka 95 y'amavuko. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo La Croix, Vatican News, Catholic Herald na Catholic News Agency bikibutsa ko Benedict wa 16 yari Papa 265 muri Kiliziya Gatolika, aho yagiye muri uwo mwanya muri 2005 asimbuye Yohani Paulo wa kabiri witabye Imana. Benedict wa 16 yaje gutungurana ubwo yeguraga muri 2013, ibintu ngo byaherukaga kuba muri Kiliziya Gatolika mu myaka 700 yari ishize, ubwo mu 1294 heguraga Papa Celestin wa gatanu. Papa Celestin wa gatanu. Ikindi kandi ngo mu mateka ya vuba ya Kiliziya Gatolika ntibyari bisanzwe ko Papa witabye Imana ashyingurwa n'undi mu Papa, ubusanzwe yashyingurwaga n'umukardinali ukuriye abandi, ariko Benedict wa 16 we yashyinguwe n'uwamusimbuye ariwe Papa Francis. Xavera, reka twerekeze muri Tanzania. Perezida w'iki gihugu Madamu Samia Suluhu Hassan yakomoreye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ku birebana no gukoresha za mitingi ariyo makoraniro ahurijwamo n'abayoboke b'amashyaka. Hari hashize imyaka 6 byarahagaritswe n'uwo yasimbuye John Pombe Joseph Magufuli. Umweko wabo wararekutse. Iyi nkuru yo muri The East
African, The Citizen, Daily News, African News no muri Mwananchi igatangira ivuga yuko Madame Suluhu Hassan ku wa kabiri cy'icyumweru aribwo yavuze yuko yemera ko amashyaka afite uburenganzira bwo gukoresha izo mitingi, ariko nanone akayasaba kurangwa n'uburere mboneragihugu aho kurangwa n'ibitutsi n'andi magambo mabijandanye. Hagati aho icyo guverinoma igomba gukora ni ukubaha uruhushya rwo gukoresha izo mitingi no kubacungira umutekano. Uyasimbuye Magufuli we yari yaraciye izo mitingi avuga ko ari uguta umwanya w'ubusa no gusesagura amafaranga. Yongeragaho ko zirangaza abaturage ntibite ku ngingo y'ingenzi nyamukuru yo kubaka ubukungu bw'igihugu cya Tanzania. Abataravugaga rumwe nawe rero ibi babifashe nk'umugambi wo gushaka kubaca intege. Nyamara ishyaka riri ku butegetsi ryo rikabikora mu bwisanzure, ariko se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakiriye bate uko kudohorerwa jandanye. Nabyo turabisoma muri The East African, The Citizen, Daily News, African News na Mwananchi, aho Freeman Mbowe uyoboye ishyaka rya Chadema rikomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo muri Tanzania yabyishimiye avuga ko ari uburenganzira bari baranyazwe kandi buteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko yaho muri Tanzania. Bwana Mbowe yafunzwe amezi 7 mbere y'uko mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize ubushinjacyaha bureka ibyaha by'iterabwoba bwari bumukurikiranyeho. Itabwa muri yombi rye rikaba ryarateye gushidikanya ku mpinduka abanyapolitiki bari bizejwe na Madame Samia Suluhu Hassan nyuma kuba perezida asimbuye Magufuli witabye Imana mu kwezi kwa gatatu 2021. Undi munyapolitiki Zito Kabwe yatangaje ko icyo cyemezo ari intambwe ikomeye ati kijandanye. Ati n'ubundi ubwo n'uburenganzira bwacu leta yari yaratunyaze ku maherere binyuze mu iteka rya perezida ritemewe. Mu kwanzura ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri iyi nkuru bikibutsa yuko Madame Samia Suluhu Hassan yanijeje ko agiye gusuzuma ibyifuzo by'abatavuga rumwe nawe basaba guhindura itegeko nshinga kubera ko ngo riha perezida wa Repubulika imbaraga nyinshi. Banashaka kandi ko habaho n'impinduka zo kubungabunga ubwigenge bwa komisiyo y'amatora n'inkiko zo muri icyo gihugu ntizikorerwemo cyangwa ntizivugirwemo. Ubu aho muri Tanzania bakaba barangamiye amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2025 aho ishyaka CCM Chama cha Mapinduzi riyobowe na Madame Samia Suluhu Hassan perezida w'icyo gihugu nyine rizahatanamo kugira ngo rigume ku butegetsi rimazeho imyaka irenga 50. Ibyo tubiveho muri Nigeria naho mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'icyo gihugu mu kwezi gutaha kwa kabiri wahoze ari perezida w'iki gihugu Olusegun Obasanjo yateje impaka z'urudaca jandanye nyuma yo gutangaza ko ashyigikiye umukandida Peter Obi wo mu ishyaka ry'abakozi Labour Party ryo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibinyamakuru birimo Premium Times, The Punch, Daily Trust, Mail and Guardian, The Africa Report na Nigeria Daily Post cyanditse ko mu kumwemeza no kumushimagiza Obasanjo yavuze ko Peter Obi ari umujyanama ufite akarusho ku bandi bakandida. Avuga kuri Nigeria ku birebana n'uko ibintu byifashe muri iki gihe, Obasanjo yasobanuye ko iki gihugu cyo muri Afrika y'Uburengerazuba kiri kuva mu isafuriya ishyushye kijya mu ziko kikaba kinava mu mpinga y'umusozi kigana mu kibaya. Obasanjo yategetse Nigeria hagati y'umwaka 1999 kugeza muri 2007 yahagarariye ishyaka rya PDP uriri ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko amaze igihe yaritandukanije naryo. Ubu iri shyaka rizahagararirwa n'umukandida Bakari Atiku wahoze ari vice perezida wa Nigeria azaba kandi ahanganye n'uw'ishyaka APC riri ku butegetsi bwana Bola Ahmed Tinubu. Mu kumusubiza arakaye perezida Muhammadu Buhari utazongera kwiyamamaza kubera ko asoje manda zebyiri yemerejwe n'itegeko nshinga rya Nigeria, yavuze ko Obasanjo ari umunyeshyari kandi ko ahagarariye iminsi y'umwijima yaranze demokarasi ya Nigeria mu bihe byahise. Ati wahoze ari perezida akomeje kwishuka yibwira ko ari we muyobozi mwiza Nigeria yagize kandi ko nta wundi mwiza uzigera aboneka muri icyo gihugu. Dukomereze muri inkuru yo muri UN Press, Political, Foreign Policy, African News, News 24 no muri The Herald ivuga ko kuwa kabiri cy'icyumweru akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kahaye ikaze ibihugu bya Mozambique, Equateur, Ubuyapani, Malta n'Ubusuwisi nk'abanyamuryango bashya mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere, aho ibihugu bizaba bifite icyicaro kidahoraho. Uyu mwanya byawutsindiye mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Xavier, ambasaderi wa Mozambique mu muryango w'abibumbye Pedro Comissario Afonso yabyishimiye avuga ko ari itariki itazasibangana mu mateka kuba igihugu cye kinjiye muri rumwe mu nzego za Loni zifite ingufu ku isi. Impamvu akaba ari uko kimwe n'ibindi bihugu byinshi kubona icyicaro muri ako kanama bisobanuye kugira ijwi rinini mu bibazo bikomeye by'amahoro n'umutekano byo muri iyi si ya none. Ku ruhande rwa Mozambique iki gihugu kivuga ko kizumvikanisha uburyo iterabwoba rikwiye kurwanywa nta kujenjeka, dore ko cyashegeshwe naryo kuva muri 2017 bw'intagondwa za Kisilamu zigabizaga intara ya Cabo Delgado irereye mu majyaruguru yacyo. Mu myaka 5 ishize Xavera kurwanya izo ntagondwa za Kisilamu byatumye abaturage bo muri Mozambique 1,000,000 bakorwa mu byabo naho abandi bagera ku 4,000 bahasiga ubuzima bwabo. Ikindi ngo Mozambique izashyiramo imbaraga zidasanzwe no gusaba ko habaho amavugurura muri ako kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kugira ngo Afrika igiremo ijambo ryumvikana kandi n'ibibazo byayo bibashe kwita
kwitabwaho uko bikwiye. Jondanye Ambasaderi Komisario Atiki ati ni ngombwa guhanga amaso no kwita cyane ku mavugurura y'akanama k'umutekano kugira ngo hitabwe ku bibazo bya Afurika, akarere karenganyijwe igihe kirekire kubera kutagira icyicaro gihoraho muri aka kanama karoni gashinzwe umutekano ku isi. Ese byananiye abandi Mozambique yabigiye kubishoborara no kubitega amaso Xavier. Hagati aho ako kanama kagizwe n'abanyamuryango 15 barimo 5 bahoraho haribo bahe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa. Ibindi bihugu 10 bisigaye bigenda bisimburwa uko imyaka 2 ishize binyuze mu gutorwa n'inteko rusange ya Loni igizwe kugeza ubu n'abanyamuryango 193. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ejo bundi kuwa 4 Kongere hariyo nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nta perezida wabo uzwi nka speaker wari wabashije gutorwa. Ibi bikaba byaratewe n'iki? Cyatewe n'ubwumvikane buke bwavutse hagati y'abadepite b'aba Republican bafite ubwiganze mu nteko yishinga amategeko nyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, amatora yiswe ayo mu cya kabiri cya manda ya Perezida Joe Biden ukomoka mu ishyaka ry'abademokarate. Nyuma y'ayo matora y'icya kabiri cya manda ya Joe Biden, aba Republican bagize intebe 222 kuri 213 z'abademokarate, niho nyine ubwiganze bwaturutse. Ibinyamakuru n'itangazamakuru byiganjemo ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Washington Post, Newsweek, New York Times, Los Angeles Times, Politico, CNN, ABC News, Fox News n'ibindi bitandukanye bikandika ko ibi byaherukaga kuba mu 1923. Jondanye bivuze ko hashize imyaka 100. Mbese ikinyejana kimwe. Harashakwa wasimura umudemokarate Nancy Pelosi uri muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1987, akaba yarayibereye speaker cyangwa perezida wayo wa 52 kuva muri 2007 kugeza 2011 no kuva muri 2019 kugeza tariki 3 z'uku kwezi kwa mbere 2023. Mu matora yatangiye kwa kabiri iki cyumweru abarepublike bahisemo umukandida wabo Kevin McCarthy, abamurwanya bo mu ishyaka rye bagera kuri 20 babayoboke magara ba Donald Trump wabaye umukuru w'igihugu kuva muri 2017 kugeza muri 2021 nabo batanga kandida wabo. Akisavera kuwa kabiri batoye inshuro 3, kwa gatatu bibuko naho ejo bundi kuwa kane batoye inshuro 5 ntihagira uboneka. Nta kiravamo. Buri gihe Kevin McCarthy yabonaga amajwi ari hagati ya 200 na 220, andi majwi y'abarepublike akanyanyagira mu bandi badepite batowe cyangwa se no ku bandi batari abadepite batowe, bityo inshuro nyinshi hari abagendaga bahijwi ryabo Donald Trump. Ibi nibyo byatumye abarepublike bananirwa kugira uwo baha muri bo amajwi 218 akenewe kugira ngo abe speaker. Abatora bose b'abademokarate uko ari 212 amajwi yabo bayahundagazaga inyuma ya kandida w'ishyaka ryabo, umukandida umwe rukumbi Hakeem Jeffries. Uyu ni umwirabura wa mbere na mbere uyoboye abadepite b'ishyaka ry'abademokarate, rimwe mu mashyaka abiri ya mbere akomeye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe rero ngo ntashobora kubona amajwi ya ngombwa kugira ngo yegukane umwanya wa perezida cyangwa se speaker wa Kongere kuko abademokarate batagejeje ku ntebe 218, kandi abarepublika nabo bararahiye barirenga bavuga ko nta n'umwe muri bo wamutora. Iyi nkuru igakomeza ivuga yuko mu gihe cyose nta speaker ubonetse biba bishyize igihugu mu gihirahiro kubera Kongere ituzuye. Zimwe mu ngaruka zabyo ni izihe Jondanye? Abadepite bashya ntibashobora kurahira igihe cyose batarabona speaker, nta tegeko bashobora gutora, nta komite cyangwa komisiyo bashobora gushyiraho, ntibashobora yewe no kugenzura imikorere ya guverinoma nk'imwe mu nshingano nkuru zabo. Muri make nta murimo n'umwe bashobora gukora. Nta murimo n'umwe bakwikorera nta speaker. Ibi kandi binagira ingaruka kuri Sena yiganjemo abademokarate kubera ko mu gihe abadepite badashobora gutora amategeko, Sena nayo ntiyabishobora. Birazwi kandi ko kugira ngo itegeko ribeho rigomba kubanza kwemezwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Hagati aho Sena yarahiye kuwa kabiri w'iki cyumweru nk'uko byari biteganyijwe. Yararahiye. Iyi nkuru yo kugeza ejo bundi kuwa kane Xavera ikanzura ivuga ko atari ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutora perezida wa Kongere ariwe speaker bigorana. Kuva kuri Kongere ya mbere na mbere mu 1789 ahari ku butegetsi bwa George Washington, ubu bibaye ubwa 15 binanirana, kandi akenshi na kenshi ngo ntibyarenzaga inshuro 3 bitarakemuka. None ubu byabuze gica gusa hari aho byakabije nko mu 1848 Jondanye batoye inshuro 63, naho mu 1859 batora inshuro 44. Aho byafashe igihe kirekire cyane mu mateka ni mu 1855 1856 kuko abadepite batowe bamaze
hashize amezi 2 batora inshuro 133 mbere yo kwemeza umuyobozi wabo. Aha vuba byaherukaga kuba ni mu 1923 ukize nyine muri uyu mwaka turimo, ubu hashize imyaka 100 aricyo kinyejana kimwe. Icyo gihe wabaye speaker yatowe ku nshuro ya 9. Murumva ko atari nkenazo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitiki bitingiyo demokarasi y'abanyamerika urugero muzindi. Bitingiyo demokarasi y'abanyamerika urugero muzindi. Reka twanzura ikiganiro cya none kuri iyi nkuru idasanzwe mu pastor wo mu gihugu cya Afrika y'Epfo washyizeho ibiciro by'amasengesho. Yashyizeho ibiciro by'amasengesho kandi baravuga ngo ijambo ry'Imana nta kiguzi. Ni inkuru rero tubasomera mu bitangazamakuru birimo The Vanguard, Newsbreak, The South African, Kigali Today n'ibindi bitandukanye ya Xavera, avuga ko umukozi w'Imana witwa MS Buderi yashyizeho tarifu cyangwa se icyapa cyanditseho ibiciro ku muntu wese wifuza ko musengera bitewe n'icyo yifuza, mbese wifuza ko mugira ku mavi. Hari igiciro icyo cyapa cyanditseho ko umuntu ushaka kubona Imana mu ijoro adapfuye yishyura amarande 20,20. Hano amafaranga akoreshwa muri Afrika y'Epfo tuyavunje mu manyarwanda ni 1,200,200 birenga. Ushaka kuvanirwaho imyenda yose uvuga ngo yanyishyuriye ya amyenda yose yambabariye ibyaha atumanerade. Uwo rero ushaka kuvanirwaho imyenda yose cyangwa amadeni yose yamuzengereje, uwo yishyura Pasiteri Buderi amarandi 5,000 narenga gato 300 baze mu mafaranga y'u Rwanda. Xavera naho wifuza kurongora cyangwa se kurongorwa umunsi umwe nyuma yo gusengerwa na Pasiteri Buderi uwamwishyura amarandi 10,000 narenga 600 tuyavunje mu manyarwanda. Ushaka kurindwa gukora icyaha we mbese kutagira icyaha kimwe akora yishyura amarandi 20,020 mu manyarwanda nasaga 1,200,000. Naho ushaka kubona hazaza hiwe muri telefone ye ngendanwa, naho ushaka kubona hazaza he muri telefone ye ngendanwa uyishyura Pasiteri Buderi 20,020 by'amarandi, mbese nyine nayo nasaga 1,200,000 mu manyarwanda. Xavera uwahenda cyane ni uwifuza gusengerwa agasekerwa n'amahirwe mu mikino y'amahirwe ibi nyine byinshi bizi nko kubetinga, wamwishyura amarandi 300,000. Aya mafaranga yo muri Afrika y'Epfo yavunje mu mafaranga y'u Rwanda ntabwo ari make, nasaga 18,600,000. Aha hari umunyarwanda wagize ati n'akataraza kazaza jondanye ngayo nguko nyine. Ariko nyamara ku basoma Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya yera muri Matayo igice cya 10 cyangwa umutwe wa 10 hagira hati mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Hari abavuga bati mwaherewe ubuntu namwe mutangire ubundi. Naho muri Matayo 7 hakagira hati benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, nibwo nzaberura ntikijondanye sinigeze mbamenya. Uwo ni umwana w'Imana ariko nimumve imbere mwankoze z'ibibimwe. Uwo ni umwana w'Imana uzababwira gutyo ati sinigeze mbamenya, nimumve imbere mwankoze z'ibibimwe, mwaherewe ubuntu namwe mutange ku bundi. Nuko twanzuye mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera ari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. mukomeze mugire ibihe byiza kandi mwumva Radio Rwanda. Ciao ciao. 2023 ikomeze ibaryohere. Icyo cyari ikiganiro makuru ki mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda. Itanga imyidagaduro kuri buri wese, urubyiruko rukanyurwa n'abasaza bakanyurwa. Radio nziza, Radio Rwanda.